Yes, muraho neza, reka nongere mbasuhuze mwese aho muherereye hose ku isi. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Kristo bikomeze bibane namwe. Turabasuhuje cyane tutiyamba mwese aho muri hose ku isi. Amahoro n'ubuntu bwa Kristo bibane namwe. Dushimira cyane n'abantu bamaze gukora subscribe ku Ntore TV show. Abatarayikora mugende muyikore ntacyo murinze kugira ngo tubashe kurushaho gutezanya imbere. Abakoze subscribe turabashimiye, mu by'ukuri nta buryo twabona tubashimira, ariko nukuri turavuze ngo turabashimiye cyane. Hanyuma nawe utarayikora yikore kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi, ibyo dukora buri munsi ugira uzaza ubibonera ku gihe. Comment zanyu zirakenewe, share, like, ibintu byose birakenewe kugira ngo ibintu byose bigende neza. Hanyuma nanone rero tutaragira icyo tuvuga, tubahaye ikaze muri iki kiganiro kugira ngo tubane namwe. Mu by'ukuri ni iby'ingenzi iyo dukora ibintu mukabibona, iyo dukora ibintu mukabyumva, iyo dukora ibintu mukabishigikira, mukatwereka ko harimo ikintu cyo kudushigikira. Icyo kintu ni cyiza cyane. Hanyuma rero reka dutangire inkuru yacu. Inkuru yacu ni inkuru y'akababaro. Ejo twakoze inkuru ya breaking news tuvuga ko uriya mugabo yitabye Imana. Uyu munsi rero tuje kureba icyatumye yitaba Imana. Niki kimuhitanye, niki cyamwishe muri ubwo buryo. Uyu munsi twaje kubaha inkuru y'umuntu witwa Musirimu. Musirimu ni umuntu ki? Musirimu ni umuhungu w'umunyamurenge w'umurundi w'umwongera. Izina rya se ntabwo ngibuka neza. Ise kuri ubu akaba ari ruguru cyangwa se muhira muri Kongo. Habayeho ejo bundi mubona inkuru ze. Inkuru ye turagira ngo tuyitangirire kure cyane, tuyihere i Kinshasa. Uyu Musirimu yabaye umusirikare ho wa leta ya Kongo, akorera leta, aba umusirikare i Kinshasa, aho ari naho yaje guhurira n'umugore we ari we Furaha. Asangayo Furaha nawe yaraje i Kinshasa mu buryo bwo gushakisha, mu buryo bwo kwitafuta. Barangize babasha kuba bokundana, ariko baza gukundana Furaha afite umwana. Barangize barakundana, ndetse aho ngaho haviramo gushakana. Bahita bashakana, bamaze gukundana bahita bashakana, barabyarana. Kuri uyu munsi tuvugana bari bafitanye abana babiri basanga uwo Furaha yari asanzwe afite. Nuko barabana i Kinshasa ngo buce biba ngombwa ko umugore aza ino akimukira muri Kenya. Nyuma yo kwimukira muri Kenya, umugabo nawe biba ngombwa ko ava mu gisirikare akaza ino muri Kenya acitse, ariko acikanye n'undi musirikare. Nuko barangize baraza bahuruka ino muri Kenya. Bahurukira muri Kenya basanga hariyo umugore we. Barasubirana baba umugabo n'umugore. Nuko baraturana igihe kinini cyane. Habayeho ejo bundi habaho kutumvikana hagati yabo bombi. Harangije kubaho kutumvikana, ariko biravugwa ko umugore ahanini icyabaye ikibazo cyo kutumvikana kwabo nuko umugore yashakaga kwigenga ahanini kugira ngo yigenge, umugabo nawe agashaka kugira ngo amugenge, kuko umugabo ari we mutwe w'urugo, kandi nanone umugabo niwe hari ibintu bimwe adakwiye kureka. Nuko habayeho nyuma y'amezi abiri ashize nibwo babanaga bakorogana bisanzwe, ibibazo bisanzwe mu ngo nyinshi zigiye zitandukanye. Ariko nanone ngo birangize ubwo Furaha yanzuraga kumufungisha, kumurega muri polisi. Ni igihe ngo yatahaga amasaha y'ijoro kuko yishakiye, yatahaga amasaha ashaka. Umugabo ati aya masaha uzutahira ntabwo ariyo, aguma kumwiyama. Habayeho umunsi umwe ngo Furaha aragenda ataha saa 8 z'ijoro. Arangize gutaha saa 8 z'ijoro, umugabo aramubwira ati yewe aya masaha nanone uba warayo wagiye ukaza mu gitondo. Furaha ibyo bintu abyumva nk'ejo. Arangize Furaha akomeza kubana nawe gutyo ngo birangize umugabo akomeje kumwihanganira. Furaha none aba ari we wirukankira kuja kurega muri polisi, aja kurega umugabo we. Icyo ntamenya neza ni icaha yamushinje amurega muri polisi. Nyuma yo kukimurega hazamo amakuru avuga ko yari n'umusirikare wa Kongo, yacitse igisirikare ca Kongo. Ayo makuru polisi imaze kuyamenya, yari yamujanye kuri Kayole police station, niho yari yagiye kumurega. Baraza baramufata mu rugo, umugabo aramujana azi ko ibintu bigiye kuja mu buryo bazasamba, bazaburana, ukuri kukaja hagaragara.
hanyuma nanone ntibizagenda gutyo, asanga hajemo kajambo kuba yari umusirikare muri Kongo wacitse. Ico kibaye case, umusirikare wacitse mu gihugu cy'abandi, urumva arano biza kuba ikibazo. Nuko umugabo arafatwa arafungwa nyuma y'amezi 2, yaramaze amezi 2 afunzwe. Ngo arangize gufungwa, twatekerezaga ko ari ibintu bizagenda byoroha, wenda na Furaha niko arazi mu kumufungisha, ariko nanone umugabo amaze gufungwa haza kuviramo ikibazo cyo kugwara. Arangije kugwara niko kuja Kenyatta. Ageze Kenyatta yitaba Imana. Ibyo kwitaba Imana, yitabye Imana arimo ipingu. Byari biteganyijwe ko nakira azongera agasubira muri prison. Nukuvuga ngo yari ategerejwe ko nakira azongera agasubizwa muri prison. Uyu munsi tukaba turi kuvuga ko uyu mugabo yapfuye, ariko yishwe n'umugore we, kuko umugore we yatamurega twari kuba tuzi ko yari gupfa no munsi. Ce n'est pas grave ko yari gupfa no munsi, ariko umugore ataramureze. Ce n'est pas grave ko yari gupfa no munsi, yishwe n'ikindi kintu. Amagara abaho arasanzwe, abantu bari gupfa bisanzwe, ariko noneho nk'akarusho twebwe abanyamurenge turi gupfa cyane, ariko tugapfa ahanini tuguye mu gihugu. Ariko uyu muntu apfuye aguye ataguye mu gihugu, kandi azize urupfu rusa nkaho rudasobanutse. Abantu babiri bashakanye, abantu babiri bakundanye, bashakanye, babanye, bubakanye, umwe akaza kuba yo kwica undi. Uyu muntu rero tumaze kumva iyi nkuru, twaje kwakira amakuru ko uyu mumama Furaha ariwe gito cyane, ndetse gito tutobona uko tuvuga. Uyu muntu bamaze guhurira Kinshasa, niyo bashakaniye. Uyu wacu Furaha niyo yakuye bya biringara bya Mozali simbizi, sorry kuba nsetsa, ariko iyi nkuru ntisekeje. Iraringara azavuga niyo yarimenyeye, of course, kubera ko ariyo yaraba. Ushobora kwibaza umukobwa w'umunyamurenge wabaye za Kinshasa muri iriya myaka yashize, yahabaye gute? Umukobwa wari waragiye kwitafuta, already yari yaragiye kwitafuta. Urumva ko aho ngaho already harimo ikintu, harimo akantu ko kuba wenda yari ikirara, tubyite gutyo. Ariko kandi bakavuga ko yari yaranduye ubwandu bwa sida. Uyu Furaha akaba ari umuntu ufite ubwandu n'umugabo we, ndetse apfuye ariko yari yaramaze kwandura. Ayo ni amakuru avugwa n'abantu ndetse n'abaturanyi be. Hanyuma kuba bageze ino, umugore ngo yakomeje kumubera ikibazo. Uyu mugabo kugezaho yihanganye uko ashoboye kose. Yari yarahuye n'umugabo muzima, umugabo w'umuyumbe. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo kuba apfuye, uyu mugore niwe umwishe. Ntituvuga ngo bifitemo uruhare, niwe umwishe. Niko twe twavuga iyi nkuru. Uyu mugabo musirimu kuba yapfuye uyu munsi tukaba turi mu kiriyoce, uyu mugore niwe wamwishe. Ndetse hagakwiye kubaho ubuvugizi bwa musirimu, kuko yishwe urupfu rw'akarengane, urupfu rutumvikana, urupfu rwishwe, mbese yishwe n'undi muntu. Uyu ni umuzarendo kimwe n'abandi bazarendo bose, ni umuzarendo kimwe n'abandi bazarendo bose. Ntacyo batandukaniyeho kuba yaramwishe muri ubu buryo, n'abazarendo bari kwica abantu muri buriya buryo. Nawe ni umuzarendo kimwe n'abandi bazarendo bose, n'umwicanyi mbese muri make. Umuntu niba yo kwica umuntu bashakanye, umuntu babyaranye, umuntu babanye, uwo yita ngo ni umukunzi we cyangwa se umutware we, cyangwa se mu rundi rurimi wumva wewe rworoheje kugira ngo uzumve. Uyu muntu niba yomwica, ninde muntu atokwica, ninde muntu atosiga? Uyu mugabo amaze kugera Kenyatta, uyu mugore niwe ndatekereza ko ari we wafashe iriya video. Ese ko dutekereza ko uyu mugabo yishwe n'indwara, ese uriya mugore we tuyoba afite n'uruhare n'ubundi mu kugira ngo uriya mugabo acikane? Kuko abantu basanzwe bagwara ariko bakanakira. Biragoye cyane kuba yaragiye kugwaza umuntu kandi ari we nyiri wateje indwara. Biragoye. Uwo muntu rero ntabukirira uwo mutegaho, ntabukirira uyu muntu yotanga. Niba umuntu yarafungishije umuntu akagera aho agwara akaremba, akamujana mu bitaro, no mu bitaro ashobora no kumutera amazi, birashoboka cyane.
cyangwa se agapfa bisanzwe, ariko ushobora no kumutera n'amazi cyane. Iki kintu cyatweretse ko uyu muntu ari umugome ku rwego ruri hejuru, nawe agufitiye uburyo. Niba umuntu yo kwicira umugabo we, wowe se urinde? Wowe utekereza ko arinde? Nta wundi muntu ntacyo mwasabanye nawe kurusha umugabo we. Umugabo we basabanye ku rwego ruri hejuru, umugabo we basabanye mu buryo ntobona uko mbivuga. Uyu mugabo kuba yitabye Imana araruhutse, ni kwa kundi Bibiliya ivuga ngo baruhuke imihate y'isi, birumvikana araruhutse. Urugo rubi ngo rumeze nka gereza, n'urugo rwiza ngo rugereranwa n'ijuru rito. Uyu mugabo yari muri gereza kugeza ku rwego umuntu yashatse yizaniye akunze. Kandi noneho akarusho, mwibuke ko Furaha yashatswe afite umwana. Nicyo kintu gitangaje. Umugabo aremeye arakunengutse, ufite n'umwana warabyaye, umuhungu w'umunyamurenge aragushatse ufite n'umwana warabyaye, atazi ngo wamubyaranye nande. Kandi noneho i Kinshasa ashobora kuba yaramubyaranye n'abaruba cyangwa se abakasayi, Kinshasa hatuye amoko menshi, ariko aremera aragushaka. Noneho agarangiza gushaka asanga urimo ubwandu bwa sida. Ipepo kazarika mugani wa Nyamwiza. Uyu Furaha ni ipepo kazarika, ibi bintu ndabivuga ndabakaye kandi mbabaye cyane. Nta bushobozi dufite, ariko turasaba ubuvugizi. Nubwo uyu muntu yapfuye, nubwo umusirimu yapfuye, akwiriye gukorerwa ubuvugizi, kuko apfuye urupfu rudasobanutse, apfuye urupfu rw'akarengane. Arishwe, ntabwo apfuye urupfu rusanzwe, arishwe kandi yishwe n'umuntu uzwi ugaragara ari we Furaha, umugore we. Niyo mpamvu uyu mugore, kano kagore kaza kama gasa n'abazarendo, ntawe uzi umenya aho iyi sura iziva, ariko biragaragaye. Haza yirwa yamiriza hano ku media iringara naho mu rugo nta kintu kirimo. Ni gute wubaka media utarubaka iwawe? Ibyo bintu ntibibaho. Utegerezwa kubanza kubaka iwawe ukaza kubaka media, sava. Ahambere ni iwawe ukaza kubaka media. Ntabyo waza utubwira iwawe bisambutse, uraza kutubwira iki? Dutanze mpore kandi turababaye cyane, turababaye n'ukuri. Mu by'ukuri uyu muntu akwiriye gukorerwa ubuvugizi, nubwo atakiri kwahumeka, ariko umurambo we uracahari. Uyu mugabo apfuye urupfu rudasobanutse, apfuye urupfu rw'akarengane, kandi yishwe n'umugore we. Abantu bose mugende muhungire Furaha kure, niwe wishe umugabo we, bivuze ko ari umwicanyi. wowe ho yo guhitana, wowe mwohura nuko amakunyereza. Hako murifata mukica abantu, ngo abandi nibamara ngo baceceke ngo babihorere gusa, ngo byarangiye n'importe comment. Gute wewe ni gute wica umuntu? Nibi bintu byari binaniranye ku bibazo bisanzwe biba mu ngo, aho kugira ngo wice undi muntu uko wotandukana nawe ukagenda mu gihe kubije amahoro, ntabwo igisubizo ari ukumwica. Mu gihe kubije amahoro ni ugushaka amahoro, cyangwa se no gushaka mu gatandukana, igisubizo kikaboneka. Niba wumva ko hano hantu wahaje uvuye iwanyu, mu gihe bikunaniye ugomba gusubira n'ubundi iwanyu, aho kugira ngo wice undi muntu, wikorera andi maraso y'undi muntu. None se usigaye he? Uraruhutse se? Muzamukina n'ibintu bimwe mutazi. We niwe tufata ukandikisha umuntu kese, ntiwigeze gukora muri leta, ntuzi amategeko ya leta, ntuzi duruwa, ntiwize duruwa, warangiza ukagenda ukarega umuntu ngo uzamukuramo byoroshye. Utekereza ko kuba uwo murega yego bakamufata? Utekereza ko wohita unagenda ukavuga ngo nimumunkuriremo, njewe ninje wamureze, so none uyu munsi numvise ko mukwiye kumurekura? Huye nta muntu uri hejuru y'amategeko. Umuntu wese ari munsi y'amategeko, yaba ari wowe wareze, yaba ari uri kuregwa, mwese muri munsi y'amategeko. Bityo rero amategeko mu gihe ari hejuru, ukwiye gutekereza, ugatekereza kabiri. Ni gute wifata ugafata undi muntu ukamufata nk'igitungwa? N'igitungwa giteye impuhwe ku bantu batagira impuhwe, n'igitungwa giteye impuhwe, ariko ku bantu batagira impuhwe n'umuntu nta mpuhwe ateye. Dushaka kwinjira muri famiye niba yarabigiyemo. Famiye hano turi mu kizungu, hano dukoresha icyo bita ngo ni ladies first. Ese famiye nta buryo hari ifite imbaraga zo gufunguza umuntu umugore atatanze
itegeko. Famiye yari kuza yurira, ariko ikaza yuririra ku mugore. Famiye ikagera kuri gate, umugore akinjira indani. Ntabwo umugore agarukira kuri gate ngo famiye yinjire indani. Famiye iragarukira kuri gate, umugore akinjira indani. Ibi bintu kuba tubivuze abo twokomeretsa nuko tubabaye, natwe twakomeretse. Kuba tubona dutakaje umuntu n'importe comment, umujambere, umuntu w'umusore, ntawe uzi wenda ejo yari kumfasha mu kintu kimwe nawe nanje wenda ikindi. Tutakaje umuntu, dutakaje intwari. Yumva ko yigeze kuba umusirikare wa leta yacu ya Kongo mu gihe cyashize. Tutakaje umuntu w'ingenzi, w'ingirakamaro, w'umujambere, ugifite amaendeleo. Ntawe uzi aho yari kumfashiriza cyangwa aho nari kumufashiriza. Abantu bagiye bagirirana. Umuntu n'abantu, nta muntu n'umwe ukwiye kubaho ku isi yanze undi muntu. Ibintu byose mvuze mbivugishijwe n'umubabaro, ariko ntabwo nari nateguye kubivuga. Nari nateguye gusa inkuru. Uyu mama niyo mpamvu azaza kuri kuntuze kuri media agatangira kuvuga iringara. Uyu mama ashobora kuba atari na proud yo kuba umunyamurenge. Nigute uza kubwira abo bangara ni bangaye bagukurikira? Nigute uza kubwira abanyamurenge abo bari buje kubwira ukababwira iringara? Kubera iki? Kugira ngo habiki ariko igikogwa. Ntabwo izo bintu bibaho, nta nubwo byumvikana. Uyu mama nukumuhungira kure cyane hatabaho. Ni umuzarendo wujuje amakondisiyo yose. Dusoza reka tubashimire mwese abakomeje gukurikirana Intore TV show. Urukundo rwanyu turarubona umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Turabashimiye n'ukuri kuba mudukurikirana. Turabibona abatera comment, muza mutanga comment nziza wa abantu batanga comment zitarizo tuzabinjirana inbox, ngo tuzamurira isukari gutya twobinjirana gutya muri rukaka. Ariko ntabwo turagera kuri urwo rwego rwo kubinjirana. Abantu muze muzana comment ziri positive, apana ziri negative. Ziri negative woyinyandikira, hariho nimero yanje inbox ukayinyandikira kugira ngo wenda nyine ari nje uyibona. Kuko iyo yinyandikira ara muri comment isoma abandi batari nje, wenda ugasanga n'icyari ikibazo ntikibonye igisubizo. Murakoze cyane, reka dusoze tubashimira. Muze kwandika muri comment ibitekerezo byanyu uko mubyumva. Murakoze.